Whakaalofla hia tuhane he tōla do walatala tu tupu ke lata ia mo I pūlihi pōnei. Whakamua toko whai tō tangata fuau ne kua maua ai ki ngā ngau ko visi hong fulumahiwa mai he tau sivianga ne whakahoko he māmeha huni awhi. Koe mena ia ko malikisi hake e numela ia lau tōlu he motu he mga hone ko maua he ngā ngau ke he ono. Ko lau tōlu ia ne o mai foki he wakalele he aho fleile e kua mole. Ko whaihikianga foki e whakatuwhano ke tau sivianga ke lata me tau pāsese kua o mai ke he motu tau hikianga nei ne kamata e he mahina kua mole mahina hao ke topa. Mai longa BCN News ko e whalu ia lau tōlu toko whā ne maua he tau sivianga he māme hao ni awhi ko tau close contacts he tā pāsese ne hoko mai he aho fleile kua mole. Ko ia ne toka ke whalinga ngau he aho fleile kua mole kua whakatoka me ia ki whāwhu mai whinatu ki kaina. Ko mahina o ke tapa e mahina kua mole ni hikia e whakatuwhano e tau whakatokaanga ke lata mo lau tōlu tau pāsese ka mai ki Niue. Kua nāka e tau se e tau sivianga PCR whangu fuluma vole tau tū lato hoko e aho whanu whenonga. Kai kua tau se ni e tau sivianga Rapid Antigen Test, RAT, ua fuluma whai tū la to hoko e aho whanu whenonga. Maua ia ke tohi ole mai ke whakatuwhano ke maua e tau travel pass. Tali mai he kamate tau pāsese ke o mai ke he motu kai nāka e no nofo pui he maina masi e tau nei. Koe katoa he tau tangata ko maua ke ngangau ko visi he motu koe hivong fulumataha. Koe iki pule lilifu ko esa mona ainu ne tau se ia e whakamatalanga he mai whakatuwhano Niue mo e tau tangata he motu a Niue ke taha whanoanga lahi ke he motu ko aikupito ko e kop ua fulumawhitu hangau ia ke he tau lekua ne whai lau ia e motu a tau tolu ha koe hiki-hikianga he matangi hanei do walatala ia. Pehe whakamatalanga he lilifu I ki pule, ko e kau whalataha a Niue mo e tau motu e Pasifika, mo e whalo tau motu I ki he lalolangi, ke ui atu ki a lau tolu e tau motu lalahi, mo e tau takitaki he tau kautu ia, ke tau se e tau hikianga kua tonu. Whakamatala ia hangau ia ke he tau manako he tau motu I ki kua lava e whakatali, ke whai hikianga ke he tau whiwhilianga mai a lau tolu e tau motu lalahi, ke tau pūhalanga hua a lau tolu. Ke whakamoli e tau paleko halau tōlu wa lewa e whakailoa ke tau tupe longa, kai nāka I muka ke maua. Pehe I ki pule e hākua uka wheka ke maua e tau tupe nei, kua whakailoa e he whakatuwhano Niue, ko e whaula tau puhala ke maua tupe mai mo langamatai e tau ngahua pui ke tau walatahi he motu. Pehe e lilifu I ki pule ko ainu, kua lewa tuai e tuki e tau palau, ko e tau leo matakutaku ni ne whailongana, hako e tau lekua tupu mai he hiki-hikianga matangi. Pehe ia, kua hoko mai e mga aho ke tuki e tau palau ke whakailoa, ko maua e tau munuina, mo e tau tali kua longana mo e makana e tau loto. Hako e loa tau whai munuina e tau whanau, mo e tau atuhau ano iha. Nāka I loa e whakamatalaanga e hiki pule hako e mena whawhasi ni ke tōlu e minisi, kai mahino e hana tau manatu ne kua whakakise mai hingoa ha Niue mo e whakatuwhano ha Niue. Koe matakau ha Niue ne hoko atu ai ke whanoanga nei, taha matakau ne mua atu e tosi. Koe katoa he tau tangata ne o atu ke whanoanga nei, koe tōlung fuluma tōlu e awhi whai seo whangu fuluma hiva, ma ia he tahi seo hivong fuluma lima e tau motu he laulolangi. Toko tōlu e awhi tōlu seo limungu fulu e lau tōlu ia koe tau tangata whakapuloa tāla. Ke he tuloto pō e he pō tuloto e whaitapu nei koe aho hong fulumataha e mahina Novema ne tōa I taha mafuike ki he tātātu ki he motu nā kotonga whitu poini tōlu e malolo he mafuike nei mo e kua whakailoa e fōki he whakatuwhano Niue ke tau mga aho nām e tau hātakianga ki he taha peau tolotua ne kua amanaki ai ke hoko mai ki he motu. Kai nāka I hoko sia e tau whailoanga ia mo e utakehe nāka I lewa. Hanei Soraya Mangaoa me do walatala ia. Koe tau fuafuanga ke mga hoia ke he nā kai poini tōlu ke he tahe mita ki longa he tau peau he motu mo e tōlunga fluma tōlu kilomita kua mamao mo e hokulo he mafuike kua lauia e tau motu ha Niue mo tonga ki ai. Kua mole matahala taha he pongi ia ne whakailoa he whakatuwhono kua nā kai nofo tua e motu ke he hatakianga peau tolo tua. Kua whamanatua tuangaia ni ke tau tangata he motu ke nonofo mau tau se mo e nā kai o atu ke he tahi he mga honei. Ke he whanau ke pule ne whakahoko e he aho lotu he whahi taupu e kua maole, toko hongo fulu ni e tau lilifu e ke pule ne hoko atu ai ke he whanaanga ia.
Kua langona mai fuaki he eke pule motu lilifu ko Olaf Jacobson e taha he ana pulenga. Kua tuku ki mua he whana ke pule ke whakahoko e taha kumikumianga. Ke maua e tau kakano ne kua tokolunga ai e tau numela tangata he motu ne kua maua ai ke he ngangao cancer. Hana e tau walatala ia. Ke he hana whamatalaanga, ko mai ke palemia lilifu Dalton Tangelangi ke whakakise hana tau manatu, mo e hokotaki ke he hana tau whenonga, mo e whanoanga ke he toa tumotu, Tunga Fisi, Hawaii, Australia, Filipina, New Zealand mo Korea. Mua te mahuinga he hana whamatalaanga ke he tohi kua whakafou me whakamoli he tau mahina, kua mole he tau motu ne ua Niue mo Aotearoa, New Zealand. Katoa ua fule toa tumotu he lalolangi kua whakawhetui whakamawhala Niue ki ai. He talahau mai he palemia moe mana kia ia ke maua kafua e tau whakawhetui anga nei mai manuina moe tuhau ha Niue. Mai he tau whakatutalaanga whakamatalaanga tohi ne talia he whakapotopotoanga e puleanga he lilifu Jacobson ke tau se taha aho ke he pawaki ke lata mai tohi mata whakatufono mga whaoa ka katoa o se tau ke pule ki he motu. Ke he tau whekau he tau ke pule he tau matakupu puleanga kua tuku atu fōki he lilifu Jacobson taha matakupu fōu ki lalo hifo he Standing Orders Article 54 ua J. Kua puleanga atua ia ke he whono ke pule ke whakahoko e taha kumikumianga ke i loa mahino e ka kano koe hane tokolunga e toni mela tangata kua moua he ngangao cancer. Kua talia o si e whono ke pule ke he pulenga nei ke whakahoko taha kumikumianga. Koe whahe tapu e kua male fōki ne whailoa ai he whakatuwhano tō nāka i whai hikianga ke he tau he lolo pinisini mo e ti solo. Nāka i whai hikianga ke he malikisi hake e tau he tau lolo pinisini mo e ti solo kai whai ke lata ia mo e tau pinisini mai tau wakalele. Pehe e palemia ke he whailoanga mai he whakatuwhano nāka i manako e whakatuwhano ke whakakawenga e tau tangata mo e tau maukaloa a si tausia e whiwhilianga ia. Nā kai whai hikianga ke he tau tutungi ke he lolo pinisini, ko e mau ngaiani ke he tolo e tāla 50 he tahe e lita, mo e lolo ti solo mauni ke he tolo e tāla 70 he tahe lita. Kai tō whai malikisi fōki ke he tau kese, malikisi hake e taha whanga kese, ono e tāla 34 he tahe kilo, kai mauni e taha whanga kese LPG, ko e ono e tāla 22 sene he tahe kilo. Tō malikisi hake tau lolo pinisini ke lata me tau wakalele ke he maolea e tōlu e tāla he taha lita. Malikisi hake fōki e tutungi he taha lita kerosene mai he ua e tāla 80 sene ke he tōlu e tāla whangfulumahiva e sene he taha lita. Pehe e whakailoanga mai he whakatuwhano koe nāka i manako e whakatuwhano ke whakakawenga lahi e tau tangata he motu mo e tau maukoloa. Koe mena ia si mauni e tau tutungi he tau lolo ela ki tau mga hunai. Koe tau malikisi hake he tau tutungi he tau whalo tau lolo ela, la ngā kina aha koe tau whelakutaki he motu ko Lucia mo Ukraine asi lauia ai e mauanga he tau lolo ela ki tau motu he lalolangi. La whikilunga kua whawhasi foki he kautaha OPEC koe tau motu ne maua mai e tau lolo ela he lalolangi e tau fuafuanga ki he tau lolo, he whakafuanga ki he tau lolo ela. Kua mana ki whakatuwhano ke whakangahua e tau hikianga ke tau tutungi ke lata mai tau lolo oela ke he tau wakalele he tau mga hui mua. Taha e tangata tāne onong flumau e tau maui hana, ne ngalo ia he awhiawhi pale la he ahotuloto e whahi tau pue male, ko ia ko amanaki i ki tō maka nonfoto ia ki he matakawina ko paliasi i alofi lahi e tupe he ofisa he tau leo si pia mo ofisa he tau le kua tupu whakaofo, kai ko whiawhia ko maua ia he pungi whaiumu. Hane e tau walatala ia. Koe tau matanga hua ke kumi tau tangata ka he pokai ngalo ke he vao kua takitaki ai he whahinga hua leo mo e matakau ngahua mai tau le kua tupu whakaofo. Mai kia i a BCN News ke tutala mo Robin he kau ke le kua ni tupu ai he autoloto ne ngalo ai taha matakainanga ko amanaki i ki tō maka. Tunga nei e ke whae kapu ka mori ke aho a whiawhituloto ke he taha matua ia ni ngalo ia ke uruwao si ke mena ia fuku ia ne nofa ia mo asi whai mga aho ka he whiawhituloto ia ni mo ne kise ia whahiku ke tamhalot ka ina ne hau e haonga pia ia e koia ni nofa ka ina
ke mga halana si linga fofu ke mta hola tōru pale lai mo fefu ni whina toia. Whina niki to kalakala I tua. Moe ai riu mai e kahaki kaina. Te mo ne pouri ai. Sta me mta hola hewa si o te mawha kum. Me kum te hea fu ke whahe leo leo. Se angalu tōru lang matai. Ke o ke kumi ai. Atu ke ia ai maua I he pōia. Si hoko te fu ke hawhleil si riu ai matutake I tau whakawhikawang. Ke lata I moia. Koe mahana koe whahe ngahua ni he tau re kutu whakaafu me whahe he tau leo leo. Ni kua ngahua tuki ai si mōni motua I kai pungpung he hako ki sia fuki ai. Ni ngā linga aloa e whikau asi tuko tu mai au le whakalaulohi. Ke pongi hake he au whlaile, ne whakailoa ai ke he lau taongo he motu, ke kumi langamatai mai he tau tangata he motu ke watu, ke kumi anaki, ko e tau mtakawi ne kumi ki ai, ko paliasi tu se kolo, tau walavao ki a loftu ke lau, si pihia foki e tau walavao, he wahaloto ha lofi ki la kapa. Tata mai lahi ke lofi ki a loftu ke lau, mai he whatei ke kaina ha e mani lui, ko e lingalinga ke tōru seo e mita he mamao e tata mai ia ka ke a loftu ke lau, ka mamao mai mo paliasi. He whewhalai le ia, ma ki se paki luku whakahiko hana ne toka i kamtakawia. Si riu ka mea whakutala, riu me manamanatu fuki ai ke ngoa. Ka taus, si taus e whiwhirianga ia haka pinatu fuki ti kake a whewhini ke whai mure ato ai foki. Si taus e whiwhirianga ia ke whakioki, to riu ke matutaki ai ke hawhaiumu. O si riu ai matutaki ai ke hawhaiumu, mai maeke ai ke haki hifo mai tam takau mai ni palias hifo mai ke mtakavia mai hei fu mtakau fu kino hake mani mi alufi ke kaina e mani mai kaina safaya fu kaina taripiti alufi te lau mai kamata lo tō ke o mai whalatake whrewea ke mera whahiku ia si o mai ki hake ki se e whida ngata ne nofo ai maua hata ngata si tunga ia mo ia ke Te whau mai longa ni ka hamana, ai pako se do nuku he tahem da kau. Whiha ni he na mana ia stock ni ia si. Ma tu tak ai ki se hai whi hala ni whanoi he ima puk tau lawa kau. Ai whi whau mai longa fo ia ne toka. Ko lau tōlu ko maeke ke whakaonga e tau te kenolo fō tunga GPS mo tau tracking apps ke lata mo tau whikau pehe nei. Ko mana ni mua atu e mitaki ko maua anaki mo kisia ko maloloa ia pese ni he uai pō he nofo ia ke he vau. O te mea lo tōru ki ai mai maua ai ko Hoka, Lavini, ko Jay, ko Jovan mo Lester. He mo ne maua I ha ia, o hei em takau ia noa. Me vehe mai, so nam takau mea mai Albert ni o mi he tahala. Ka em takau ia ne maua ia. Si pēa lo tōru mo ne kise ia ka, whāna katonga ina tangata he pakiluku. He whāna ina he hala. You know, si tau hea atu I reo tōru mi ka, ki ai ke tū. Si tū le tangata se hau ka wiki pē. Ai whakise anga kwa lore tangata po ke ha. Si whakahuhu whakatutala ni hei lo tōru ia ko he ha. Si wiki pē na ia nako leo ia whaka mai ke maua ia, ke kuma ia, ai whanui ha mena. Si kai ia ni kai mena ni kua, ke ia ka koe hana fōringa, malolo, ai ka koe aho ke tōru ka ia ka, kua ua te pōhana, ka aho ke tōru ka ia he, ne hanga au atu ki ai. Koe maama hea honei ne whakahoko ai taha tauseanga ke fuaki e tau koloa pele o awhi fōu mai he whāhinga hua leo leo he whakatuwhono New Zealandi ke he whāhinga hua leo leo he whakatuwhono Niue. Kua hoko mai pauaki e wakalele Hercules ke ta mai e tau pele o awhi nei ne awhi. Moe mai ke ai fōki ke whakaata e tō tangata mo e tō whānau he motu ke watu ke kise ki loto he wakalele nei. Hane i tō walatala ia.
Koe tau pele o awhinei, koe taha he tau whakaholoanga langamatai he whakatuwhono New Zealand, puhala mai he whahinga hua leo leo ha New Zealand. Koe tau se ai taha whakamunuina anga, moe fuakia atu ai toko loa nei, mai he whakatuwhono New Zealand ki he whakatuwhono Niue. Kua tali ai, moe whakaue he iki pule lilifu ko sauni tonga tule e tau koloa mahuinga nei, mai hingoa he whakatuwhono Niue. Ha kua hoko mai paua ki e wakalele Hercules ke ta mai e tau pili oa whinei, kua whai mga aho kua whakata ki e oa tua e tō tangata mo e tau whanau ki e kisia ki loto he wakalele nei. Nā kai whamahani ke tau se tū mau pehe nei, kai kua whakata he au nei mo kisia e whia halau tolu ki e oa tu ki loto he wakalele Hercules. Taha whakaholoanga ne whahingoa koe anti-corruption workshop po ke business integrity workshop ne whakahoko he whahita pue kua moale ke lata me tau tu whiwhine mau koloa he pue he whahe pisnisi si pihia mo lau tolu tau whuata he motu kua manako ke whakatu e tau pisnisi he tau mga hui mua. Tau si ai ke whale tali whanonga i matawai koe tau whakaholoanga nei whakatupi ai he whakatuwhono ha New Zealand ki lalo hifo o he tau ngahua he United Nations Development Program. Kua ki sia toka longa e alau tolu ne kua whakalataha atu ki he tau whakaholoanga ia. Kua langmatai e Esther Pavihi mai whahinga hua bisinisi mo tangata hua he UNDP Anti-Corruption John Hyde e tau whakaholoanga nei ne whakahoko ki matawai. Mai he taha whakailoanga UNDP he aholotu he whahitap kua mole, kua mai ke whakaholoanga nei ke fua ki whalua tau whakakoanga mo tau matapatu hangau ia ke he tau puhala, kua mai ke mai longa whalua tau ngahua, kua whakahehe mo na kai tonu mo hako ke he whahinga hua bisinisi. Kua mai ke whakatutala ke he tau puhala, kua mai ke langmatai alau toru, he tau pisinisi mai he tau ngahua, kua na kai tonu. Whakatutala BCN News me taha he tau tangata hua he UN Pacific Regional Anti-Corruption ha Samoa ko Christina Mualia Lima he aholotu kua mole. Me pehe mai ia la he mahuinga i whakaholoanga nei, kua mai ke langmatai mo a siha ke tonuhia ke he tau whakailoanga, ko e hingo e kakano ke he matapatu nei, mai longa e mahuinga mo e tonuhia ke he matakau ngahua whakatuwhono, private sector mo e tangata he motu ke mo e tau whakailoanga. Talahau mai fō ke Christina ki a BCN News mahuinga e whakaholoanga nei, he whakaako e tau puhala ke puipui e tau pisinisi mo e whakangahua ke he puhala ko mooli mo i tonu. Taha he tau mamana ki anga halau tolu ke tau se taha toolkit ke langmataia ke tau tangata hua pisinisi mo e halau tolu tau pisinisi. Koe mena lahi ni ne ko uka he talahau mai e Christina, koe māmaanga mai he hako mo e hepe, mo e koe hingoa e tau mata whakatuwhono ne kua whakangahua ke he tau le kua pehe nei. Mua atu ke alo tolu ke kumi langmatai ki ai mai he tau le kua nei. Kua whakatumau e UNDP ke langmatai e whakatuwhono ha Niue ke lata mo e tonuhia ke he tau whakailoanga. Lahi amatalahi he tau whiwhine mo e tau whuata ne watu ke he tau whakaholoanga nei kua mole. Mua atu ke he tau whuata mai he whakaholoanga youth entrepreneurs. Kua mana ki ai e aonga tukolunga ke tau se e whalo tau hiki anga ki halo tūla tau whakaholoanga NCA. Ne whanonga mai paua ki taha matakau mai he NZQA, ha New Zealand ke he whahitapu e kua mole, ke langmatai ke he tau hiki anga nei, hanei a Saraya mga oa mai tau walatala ia. Koe ka kano uho he halo tōru a whenonga mai ki he motu, ke langmatai ki he whahe whakako tāma, kai mua atu ke he aonga tokolunga Niue, ke he tau whakaholoanga, mai tau hiki ki anga ko nono atu ki mua, ke lata mai tau NCEA, he tau whanau aonga lalahi, he NCEA level 1 ke he level 3. Ne whakatutala BCN News me ulu whaiaonga he aonga tokolunga Niue, Charles Ioane he whahi tapkua mole, mai whakamama mai e ia e kakano ke he tau hiki ki anga nei, kua whakangahua e aonga ki ai. Koe kakano la hini o hahoko mai he whenonga he mtakau mai he New Zealand, koe mai ki rangmatai e motul, ki tausi e tau hiki ki anga, ke lata mai tau whakakoanga he tolu ka whanau. Ai ke tō hiki ki anga fō, ko whai ngaho te he kamata i motul, kai o hoko mai te ngaho ke kumila matai atu ki Arotori New Zealand, ke hoko mai, ke sia koe hako na reha matolo te wangi tausi, mai o atu ki mua, ko hingoa whoki e tamata matolo ni kua lata ki tausi, ki
ke mau o ka fua e tau se seanga ke lata mai hatu tolo tau whanau. Koe tau hiki ki anga nei kua manaki ke whakangahua he tolu e tau ki mua, moe manaki ke whakausi he tau uafu me uafuluma lima, he talahau mai e ulu aonga. Whai e whakakoanga matulu he tau hau ka liu foki ke lari ki ai, ke lata me tau hiki ki anga la, koe mau e literacy me numeracy, matutaki e whakakoanga ia, kai lari atu matulu mo ia ke he numela, whahi mathematics, mo whahi English, mo pia ni whahi science. Ke lari ki kisia koe whiwhila i tau lari anga mo whiwhila e matulu tau sianga e te whaianga, ke lata mo tau hiki ki anga, ke tau whakakoanga ia ne wha. O hoko mo i mga aho, he tau ngahu i mua, ua whiu wa lima, ke hiki osi e tau whakakoanga he tau whakakoanga osi he aonga. Kua whitāni e tau kamatamata NCEA he tau whanau aonga lalahi he kamata, mea manaki ke whakausi he aho whakamua he mahina he te sema ka hau. Koe a haua he whahi tapu e kua maoli ne whakahokoa e whahinga hua whanua toa kau mi fusiika mo e kau taha rock vets e taha whakaholoanga ke lata mai tau puhala leweki mo i pui ke tau manu puaka he tau tangata he motu ne whakahokoa i ke he whanua nā ko vai papahi i kuta wake mo i kua kisia tokolonga e tau tangata ne kua whakalataha atua i ke he tau whakaholoanga ia. Taki he ofisanga hua leweki manu he motu ha Daf Tom Vaitolo Vaha, mo e tangata hua mahuinga ha Rock Vets Dr. Brian Gartrell. Mo lea tolunga fule tau tangata ne whakalataha atu ke he whakaholoanga, ne kua whakamatapatu ke he tau puhala ke whakaako mo ke leweki whamitaki e tau manu puaka he tau tangata. Pehe mai a Tom ke he tau Emily Hila ki a PCN News, ua e tau weweheanga he whakaholoanga ne whakatoka lo tolu ki ai. Taha hangau ia ke he tau whakakoanga whakamata kupu, mai taha whakaholoanga ngā hua alanga ke he tau puhala ke leweki pui me whakatupuha ke whamitaki e tau manu puaka. Whakatutala Dr. Gartrell ke he tau puhala ke pui e tau puaka mai he tau ngangau me tau manu ke lea, mai whakatutala Tom ke he tau numela puaka ne tupuha ke he motu. Pia tau tolo e tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūli he pō nei. Liu ke mātutaki mai he pō tuloto ke lata ia mo tau walatala whakapiritania mō Saraya Mangawa. Tua atu da ui whakamrina ke lata ia mea whiawhi, mo rine pō, nona whaa.